Kakak kata tak sentuh agama, tapi kenapa ada segelintir orang yang maki agama saya macam-macam? Dah masa dewasa ni, saya rasa kita dah boleh bezakan. Ada orang yang resis, ada yang rasakan dia yang terpaling sampai tak boleh nak menghormati agama lain. Tak kisahlah kau bangsa apa, tapi kau kena tahu isu agama ni lah isu paling sensitif yang kau tak boleh usik, tak kisahlah kau agama apa pun. Sungguh pun begitu, ia bukanlah satu lesen untuk menghalalkan kita untuk tidak patuh kepada undang-undang. The best way untuk solve all the issue adalah mematuhi undang-undang. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Kalau kes maki-maki ni, kalau A cuit B, B cuit C, C cuit D, takkan pernah habis sampai bila-bila. I bukan minta you untuk jangan marah, jangan maki balik, bukan. I'm asking you to be a bigger person and know that their reaction towards you adalah untuk provoke you untuk dapatkan reaction marah daripada you. Dah lah, diorang tu pun marah sebab benda lain. Hang pula marah sebab benda lain. Dia takkan habis. Benda ni takkan habis. Jadi the best thing is you stick to your religion. Apa religion you cakap bila you kena provoke, adakah sabar lebih baik ataupun balas balik provokasi tu. The best way is jangan stoop low to their level.